Li tgħix ħajtek issofri mill-Parkinson's tfisser tip ta' ħajja fejn kull ġurnata hija sfida. F'ċerti ġranet tkun tista' timxi maġġel, iżda fi ġranet oħra bilkemm tkun tista' tkarkar saqajk u f'każijiet oħra tkun tista' tagħmel biss passi żgħar. Bl-iskop li jiġbor fondi b'risq laqda li taħdem mal-vittmi tal-Parkinson's, Step Up for Parkinson's u jfakkar il-memorja ta' oħtu Tanja li metet b'kanċer, Chris Mamo għażel li għatta l-ġurnata tas-sibt jitla u nieżel it-turġien fid-daħla tal-belt. Why are you doing the challenge? Step Up for Parkinson's is an absolutely fantastic organisation. The Malta Community Chest Fund Foundation, two charities that I really believe in. This is a small thing that I can do, but it should raise a good amount of funds for these two organisations. Chris Mamo tilef il-loħtu Tanja meta kellha biss 26 sena minħabba kanċer fl-on tal-utru. It-telfa tagħha fetwatu ħafna u b'tifkira tagħha kull sena qed jagħmel sfida fiżika biex jgħin persuni li jbatu minn xi mard partikolari. Chris kellu karriera militari ta' 12 sena mal-Armata Ingliża u għalilna aktar dwar it-tħejjiet għal din l-isfida. Your preparation for this event? A lot of physical, but more than physical, it's more of a mental challenge, preparing yourself mentally. After 4 or 5 hours, the body starts to shut down anyway. So the only thing that takes over after that point is your mental strength, your endurance, your stamina, just to not stop and keep going, even when it's quite painful. Step Up for Parkinson's bdiet is-sena l-oħra u kienet tilqa' fiha biss 8 persuni. Illum tilqa' fiħdana mal-130 ruħ. Il-ħidma tal-organizzazzjoni hija li tgħin lil dawk kollha vittmi ta' din il-marda kemm bħala fondi għal pazjenti u kif ukoll għal aktar riċerka.